wakati mwema siku mahususu ama leo siku ikao ngao markeo 50 ans d'indépendance ya nchi yetu mahamitano na nchi yetu irenge uhuru abonge rirenge shobashinu ili huja jirhadi sina nyima siya leo yin ili utalazu Zimbabwe izo ikao de zabira harma usiku alaikum salam alimshinda izo ikao de zabira harma usiku sibahi ritalazu Zimbabwe jumai hutuba yahim huwa hejaula hutuba pada mwana ikao imarke zesprit za wa Komor holiho mhu wa hejaula habirlia harima ezafanyishia na romwensi nezilio nezijoka huja rangwensi yatu irengo uhuru hata jihunda basainu shakabulia nakubaliane huliho uskalewe nunu siku mahsusu nsi yatu yarenga uhuru baina ya hangu nanyi rasherehe wazima ya jimbo la taifa la nchi yatu. Marhaba wanama stamano siku leo inu revibre mbavi ke jimbo la taifa jimbo ikao liritsanganya usonsi pia jimbo ikao haina wakati mlialishia l'eau donne frisson jimbo ikao alama ya hukumu reo hatu ranzensi irenga uhuru hata jihunda basaini usikwale wenu imhu wa daula Rais Azali Assoumani inu wa Komor hujimbifu hao une jeshi ya taifa hautanganyi hanu wajeni watukufu ikao waka ya humasiwani mfumo unu hata wasilu sikwale wenu marais wahibavu wajitekeleza harmo mjiwaezi umoroni ili huja ondwa sherehi wazima imahamengo mitsano imarkeo uhuru wa nchi yetu. Kama kawaida haina wakati walio grand evenement ijipresenteo wana wakomori wo wanisa haina mndu ya jisi ya ukange harima ye isherehi usikwale wenu ikamodo hanza mtanabahi ye sherehi ya himahamengo mitsano ya uhuru wa hatu yini marke nongondaro inongo ya handani duka wa Komor wajunda Komor
nuwa Komoro wajiunda hobonze haina wandu warenge sherehinu wajinikayo waitia horohoni waisherehi a leur manière hau marques esprit yauka unudo usiku yensiangu yarenga uhuru msiwono pia hobonze rangu Senegal ujabushini ujaunu Faransa huenda harmazensi ubirlaha Maroko ani harmazensi pia haina bahanu wajunda mwana Mkomoro hasherehi usiku wale weinu alama ya uonesa uhuria waahe usoni mwe dunia kamili nongikao zensiburala ni maharala ni huja yoka mzima wandu waili wajiunda waharima zensi wa sherehe ya mengomi tanu inu he namna imhuu wahe daula idaraja ya inika idaraja imadhamana waendesa wensi wanika sherehe inu isababisha haina mwana Mkomoro bahanu yaliyo haisherehi he namna ya unao maslaha ili yajulize ubinadamu ya ukana inu sherehe yangu ti sherehe. Yondi alama ya handani ya ni marke harima 50e fête de l'indépendance ya nchi yetu. Eza ni marke kadwa vili harima sherehe yao sikwale weinu de hutba ya hemhu wa hidaula. Ikawo itendelwa ni hutba mbili za madhamana wansi zindwa jina hau itendelwa hau andartse de hule rirenge ya hutba ya rais wa nchi ya Tanzania Bibi Samia Suluhu Hassan ikawo ikahuja itinie mvu ionese isharafu ionese ithamani ya nchi hilo huru hamade Komoro iyo mengoni mwazenrongo mbili ikao zinimarka rimwe shughuli ya usikwale wenu. Yendrongo ya raro, nuka uwa Komoro wajiunra uho masiwani, walio harimwe miji mbali na mbali. Wakanaze nafasi, wakanaze nchida, waone sayi dunia kamili ya ukana, uwana wa Komoro usiku hamale wo, unu siku ikao, sihu ushirehi, unu siku ikao, sihu unika ethamani ya hayo, shaoma haunu, unu siku mahsus. Unu siku ikao, haina mwana Mkomoro, ya jihunda ho masiwani, haka ushirehi he namna, ya jihunao heze nafasi zahe, ili uone saye dunia ya ukana karja shinda, rahenda harumwe sherehi, kirasmi, yani, de dobahanu efet, officiel ya kaya, aka yodo bahanu mhuwa hedaula ko kaya, yabodo bahanu efeti iko kaya officiel. Shawana wa Komoro watushinda wahenda harumo mjiwaezi, harumo mijia hao, waisherehi he namna wao wa unao masla. Riona alama, harumo mjiwa mvuni, harumo mjiwa mbeni, haruma baadhi ya miji ya he Komoro, mwali nzuani, haina wanru, bal ngabo la meri ikao waorganize sherehi heze nafasi za hao uonesa ya dunia uonesa wala wandu ikawe sherehi inu wa inasibisha mndu mzima ya ukana ashe inu sherehi yatu sonti pia haina mwana Mkomoro wujwe sherehi namna ya unao maslaha ili umarke za esprit ili umarke izode ze ndongo ndaru ikao zimarke wa usiku wale wonu ngarijo andisa harima enukto eyararo. Ekanga buwandu waonao kote negatif. Harima yemiji. Hau harima zelame. Hau harima baadhi za mikabala. Ekawa Komoro wajimobilize, wajiorganize, ili washerehi effet national, surtout de fête ya umumahaka wika mahsus. Mimi nga mono kote positif. Nga mono kote positif hauka amweshelo yo ho ushashini hangu maha haina si juye mjomba hangu yo ujahari jusu mindu wanashe wangu haribali ya rangu 4 du matin wanando sola subuhi swari viri maluzini swari tarmagari hatari wasili au place de l'indépendance raone feti eke feti sa rirudi wabo tena rafanya trajila rireje abasa inu ye bwana ujiundu hamahame
emwana ujihundo bamba ya juu, emwana ujihundo nzuani, emwana ujihundo mali, nguyelewa, ngurengwe thamani ya hefeti, a travers ya heze organisation, zifanyiwao harima emiji, haelewa ya ukana vanosi kwa lewe inu, unusi kumahsus, ikao, emwana mkomori, ya uonesa, uhuri ya wahe, ya uonesa, ijaraja, usiku uno nuo, harima ya dunia kamili. Abonge, ikanga wandu wa traduiseo, ye sherehi ya homji wa ikoni, wa homji wa mbeni. Ne sherehi ya homji wa mvuni. Ne sherehi ifanywa uharimwe miji. Wa itraduiseo, wa ikonsidereo ya ukana, wa inasibishao na siasa itoka uyonsi. Ilio kinyume hawi ilio pour ye rejimu ilio en place. Mimi ngamwelewa ka inu namna ya ukana emwana mkomori ya zalwa mbeni utijo shinda ya Samoroni shale ule jimbo la taifa gujolishia bolhezi wao harime place publique ya mbeni ye ulonvu unia tijo shinda ya Samaluzini ede adunge feti shale jimbo la taifa halishia harima libango la mvuuni ye ulofumbu ni utijo shinda ya Samoroni wana wazalo wabasa inu shale jimbo la taifa gujolishia bola rema harima libangwe la humjo fumbuni. Yomego ni mwezi alama nieli wao. Hauka ukatuwa haturaka mahama mishashini. Si ujua huenda majeshi wa defile. Wanazioni. Waheze likoli. Waheze madrasa. Wahe rika hodingoni. Rifanye ngwari debatu. Ridungu. Majeshi wakati wa defile ho. Oma haunu. Emwana zaula ikoni ya zaula mkazi ya zaula mtsamdu ya zaula nyumashiwa ya zaula fumbuni ya zaula watijo shinda wa Samoroni wade watanganyiha waeshi wadzima ye fete national shangwa ele wao ya ukanale jimbo la taifa ngalijo urezoni harimwe mashishio hao harimwe miji hao watina kwa tabia watina kwa deplace ekanga wandu ika oze esprit de la shimanga ngizo tordu ze spring izo bloke zirema mbraba hindi Goudron, kazi tufikiri si wahanjume ngarele wao ya ukana haina ujuka uyelewa, haina ujuka usherehi, haina ujuka ufanye feti, ujo sherehi, hania banziba, duka ya marki ya ukana e 50 ans de l'indépendance ya heyonsi, ti yeshi, ti udungu, le jimbo la taifa, ti libeshelea, ti kao bahanui kao, uzaka ufanyiwa. Shughuli kirasmi, do bahanui mhuu wa hejaula, yaliyo yabo eshughuli kirasmi liyafanyishia harima shiwanza Samaluzini kuni hadhir mhuwa hejaula hadhir marais wenji hadhir mawaziri hadhir haina mkomori ikawa hunde nafasi hafanye deplasement. Shughuli ya unumaha ikana daraja indwa jina kabla yunjia harima hutuba ya mhuwa hejaula ikana daraja indwa jina huka rais wa hejaula hataha yainike shuraya. Hataha haina mruikao. Haina ntsiikao. Ishangiria de loin ou de près. Ye independencia he Komori. Wajeri sherehi mahamengo mitano rangwe nsi irenge uhuru. Mfano de Tanzani. Ika ungarijuao ya ukala iyo ni nsi ya lahiki ya molinako. Ika o mengoni mweze janibu za siasa. Zaka usoni. Zaka uwani ya uhuru wa nsi hatu. Molinako ilahiki wa Tanzani, wakana ze siyaji zao yuho, wawane mbwana yao yuho, ensi ya Tanzani, iwa konsidere kwa wana wahensi, wana mawatwania, wanzao uhuru wa hao. Ibana, Bibi Samia Suluhu Hassan, ya chuo na uziro, hujusa enrege yahe, Arusha, hujusa enrege yahe, Dar es Salaam, yaji yake harima sherehi, eno wa Komori, wa sherehi mahamengo mitano, ensi hatu ya rengo uhuru, ikao wakaurenga wa uhuru, wana wa Komori, ikao wakawani ya ensi harima ensi ya Tanzania. Riwonwe daula ya Shini. Ikao yonde ensi ya handani, wakubali kirasmi ye Komori, warenga uhuru. Ikao emhu wa hejaula hataha yeshin hataha zentika o zika karibune Komori. De près ou de loin
wakati yensi akaurenga wa uhuru zensi hizo pia zije wandu watanganyie wafanye sherehi ya mengo mitano ranzie Komori irenga uhuru yode maana yeshin watu ezite watowa yejeshi ya hao watowa madhamana wa hensi waje warenge funvu side namna ila idongo ukaya ya ukaya ambassadeur yo huja hawa beha un représentant wa dawla Chine she safari ya lewe inu imadhamana wa daraja ya juu waja shakabli ya huja watende ilwani ujumbe wa kijeshi ikao waka ya mengoni mwema jeshi wakaurema yengwaride harimwe shiwanza sha maluzini ikoni mahalanikao bisherehi ya toifa ya kaufanyishia riwonu wajau ye jeshi ya hinti ya Maroko ye jeshi ya hinti ya Maroko ikao ye Maroko mengoni mwazensi za mwando za Afrika wakati ya dawla ya Komori ya rende hahuru zensi za Afrika mengoni mwa zensi kauzia kompanye directement ya Komori wakati ya renga wa uhuru bahe Maroko ngyo mengoni tarehe ingerambi yao ya ukana ye Maroko ni Senegal mengoni mwa zensi za Afrika za handani hautanganyi hane Tanzania za handani za dunga ya Komori wakati Rais mzamana Habib Abdallah Abderrahman ya habili uhuru unilateralement zensi hizo zijitamkuwa udunga ya Komori ukaya ya Komori hodingoni mwiyo hamali hafikra hanamna ya ukana ensi ya Komori iutahe zenzia za uka boyajikomboa shaike huru harima zenogopia yone mana raona usikwalewe inu ya jeshi ya Maroko wahaja wakaurema engwaride harimwe ardhi ya Komori harimwe shiwanza sha maluzini harimwe mjokao ubahanu ifet nationali ya kaufanyishia bavuni mabo riwonu utizinji ikao tideuka wakuba lingwa jao sha waveha madhamana de marque ili huja wa marke presence ya hao wa marke umdungano wa hao baina ya hazenti za hao nensi ya hatu harima esherehi ya hamaha mengo mitano ya uhuru harima zenukta hizo ngamjujo hamba haina mjukanza mwame ngamjujo hamba kanyika manzazali kotabu ngamjujo humkalifia haina namna mjuka uhanza shahar mwenukta hiyo ngare aminiyo kane rais wa hidaula Rais Azali Assoumani ubahanu ya place yensi diplomatiquement ko rais na yongar aminio ko raisi ya ruma yensinu ya wasulisha yensi ya hatu ubahanu iliyo abasainu en matière de diplomatie yo ngamjujo hamba haina mjokanza mwambi ngamjujo uheyo binguni msihe mwambi haina mjokanza mwambi shangar aminiyo nongo nzima ya ukaye daula ya hatu ubahanura wasuli wanabasainu harimo mva wa diplomasi yemhu wa daula Rais Azali ila place le Comores harimo bar ijihundao très haut yoli shatongeza rarenge masihu yanu rije riwonese eka udiwanzama angalie alama ya ukana wa Komori wanika jirma ya sherehi ya husukwalewe malgré kantankantra ya kaudwamba hula neletengo la razida na kiki na mwenye baraka neletengo la malgré kankaka ya udwamba balajao tena tatishia hari wale ni officiali ikambeni shabala maluzini wala de machinua wala de matanzani wala de marocain bien sûr waka ya machinua waka ma marocain waka ma tanzani parce que madhamana wa hezenti za hao parce que majeshi wa henti ya hao waka ya harumwe shughuli yabo yonde heli yani yo mraba hindi yo yonde heli hai nansi walo sherehi ekabango ujumbe wa hensi ulajana warata hunu nga mshelonga mumaha wapoberebe wa majeshi tibala wararuti jisita wa Komori waja waka defile au Champs-Élysées le 14 juillet si wa Komori rende reka ushangiri ya jeshi ya hatu
ngabu ila tishere ya shifaransa shangari ele wao ya ukana wodo mtapo ya uka nusu ya wandu ye ira ye hikma ya kisiasa umravihwa wao ne population no wa Komori ishango officiel abonge malgré izo rakawishia malgré izo wandoka uhamba malgré kankaka kahamba sho wa Komori leo ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Ils ont dit oui, indefeti ya hatu na nanzazali na nsanzazali sha indefeti ya hatu sontipia ngamu isherehi sawa no wandu wa isherehi. Haribosho wanza shamaluzini litangulika hawinji Wakomori wajibu Wakomori waja Wakomori ngwajuju hanzazali hakwa kwanzazali almuradi za hakikishia dukana isherehi Wakomori waijibu wajibu ahlan wasahlan wajeni wajahoma siwani watanabahi ukana waja harmansi warengwa ndono wa Komori waja harmansi warambu wao ya ukana ya amani ihala dara harmansi waja harmansi warambua ukana enti ngyo na madhamana enti ngyo na walezi enti ngyo na wandu waende sawo yenti hizo wajeni wao wazitanabahi usiku wale wenu. Ibakisha basa inunga mtujo hanza kaka mwanza yu anfera hanyu ça revient de soi hoka mdu ya kubali hauya harai raisa zali na serikali yae yu shwa ya mdu abasainu yemkuu wahe daula hautubilia itaifa haluha ya shijeni huwa jeni wakaya hadhir haluha ya shibabo huwa Komori ikawo wakawanza wadunge au wakahudunga shughuli hafla inamna ya kawendelea harima zenogwe mhuu wa daula ya Zambia ikawo yo haina raisi ya jujabo haju Zambia dokubali ya ukana ensi harima mahamengo mitanu itraverse ndongo zinji itraverse mabaya menji itraverse nyakati zinji zamanisa wa Komori zanzanisa wa Komori itraverse wakatika we siasa ibihanyia siasa ibihanya ndongo zinji imhu wa jaula Rais Azali habirlia zanukta hizo pia Shabandi ya virlia zenukta hizo pia hajo wakati ya onesa ukana c'est le moment ya ukana haina mwana Mkomori ulio hondani na ulio vonze rielewo ya ukana yensinu inu ya hatu sonti pia ewa fikira ya jazi towe ewa mtsango ya ujia utsange ewa mbwana ya jia iwane hafaida ya henti ne mwanansi mwe hutuba ya hemu wa daula habirlia harimweza fanyishia rangwe ntirenge wa uhuru hata uwasulia basayu haonesa ye faida ya hensi au haonesa ye faida ya uhuru ya uhuru sibahi harima ensi ya hatu ngeya kahuja ranzo wakati ya renga ze dhamana en 2016 yaonesa izo ikawo hazitanziani hazirealize hazifanya zihisa haonesa zifanyiwao haonesa zilio en projet haonesa izo ikawo vanu na mezi vanu na maha vanu ne maha ijao rehundrensi ijokana ye jirma yansi ikawo ngio huru sawa na ntizinji ikawo ngizo huru izo pia haina mndu ya dunga ya hutuba ya hemu wa daula haelewa ya ukana ye mhu wa daula vanurizambao nguhensi mshinzi wa mvu une fondation solide ya uunda ensi ya hatu maudu ikeze dhamana zirengwa ni mrwa jina shaya elewa ya ukana vano ensi ifanyiwa bundo ikaunga lijoru husu maudu ikari lidungia ensi ya hatu ibasawe ihutuba ya hemu wa daula ikana jirma tisawa na zehutuba ikawo hakaudozi tekeleza harima ze fête de l'indépendance zahe maha ya vira rangu 2016 ya renga ze dhamana hata jaunda basainu ya unumaha ika hutuba bilo
ikao hakauhamba reza wa Ruma ekatsindaye iliwonesa yensi obahanu ya wasuli haina mwanamkomori yake na upezo wa matso obahanu ya bidi ya saidi haina mdu yakane yankili yahe ozeloni yakane mashishu yahe yakahuishiano yakaudunga hutuba yahe muwae daula muwae daula hakauionesa hakauhanza yaelesheye wa Komori yensi obahanu yanguha rangule 6 juillet 1975 izo wanruwa enshi hata wanruwa jewa hundaba sainu kawu yabo waja raisi haroha waja maraisi hataro haja harangezo mana haroha waja wanruwa jin geha kauruwa ya rejei habirlia harumaiso pia haelesho wa Komori ambabu wa Komo zinu dezajiri ya yensi harimwe mahainu pia abasa inu haina mwanamkomori lazima ya jane umtsango wahe hauka mahamengo mitanu yabo mraisa nge mnumdu hazi waza kweli nge lazimuyo mriandiso hansi ce qu'on appelle les empreintes za haina mwanadamu za haina mwanamkomori lazima ya hansi zi alama zahe ila de fasiri ya kana hutuba yahe muwahe daula usikwalewe ila de tafsiri ya muwahe daula ya kahuinika hutuba yahe ya usikwalewe hajujwa ujabala yambe izo ikaundu yafanya yambe wakati ya bira harumwezi shahaelewa ya ukana kaitina importance ikahato hamba izo yeye yafanya ala ni ya ukana warfanyao sherehi ya mahamengo mitanu ni sherehi ya mahamengo mitanu hiyo yete ya karaisi ya haeche shawabiri maraisi wanrajina maraisi wao ngwaona njema wafanya na mbiwa tufanya ngabo izuandisa watutimizi ya timizonu wanrajina ngabo izuandisa wazitimizi ngabo izuandisa zajaza tutimiziwa hatanganya hizo pia haja usonimo wa Komori ni dunia kamil hawambia kaharma mahamengo mitanu ye daula ya Komori ikabani wasuli banu lazima basaino haina mundu ya jimete hafasiri ya ukana yensi na riwasulish ubahanu ya bidi wasuli hafaida yahe Komori nuwa Komori shagami na barnama jitsainu de plan Komori emergent nogam amini ya ukana ngejori balia ubahanu ikao duranzo orendi iwe muwae daula kajadiwaza yauka harumaze realizasyon zafanyishia ema haya mwisho inu rangu 2016 uwasula basainu c'est parce nga barnama jimshinzi ikawo c'est le PCE ikawo ye muwae daula haidungu iyo ndiyo yaidunga hatarawasuli banu haparo wa Komori wahandu wajawa saidie nsi haudunga barnama jiyo mkini ya shinde ya wasulishe hauri wasulishe jahazinu maudu wajo huja shawakena upezo wa matso wakena bahanu wabidi wa wasuli en general yode hutuba ya hemu wa daula usikwale wenu odo bane mu wa daula ya iwashia usikwale wenu ngabwe masuala mahu ika ukaja ya babuwa kaja ya birli ya hapamba kaja ya kome ya hobavuni shaya yafanya fas hayamba nili suala la husu ya diplomasia henti hatu nili suala la husu shesi wa shamaori muwa daula kajenda hapamba yemuwa daula kajarindinda yemuwa daula harume hutuba ya husoni usikwale wenu hadhir mama chef d'etat et de gouvernement hadhir ma jeshi za kijeni za kaharumenti hadhir ma Komori hadhir ma diplomate hadhir hazamba shifaransa wajeni waelewa harudi babo hazamba shikomori wa Komori waelewa yemuwa daula il a mis l'accent harume question Mayotte. Ikao, j'ai bien contrôlé. Il a fait entre 1 à 3 minutes, à peu près, hautovumbuwa yesu ala ya Maori. Karuanzari tangani shizungu ni shingazicha. Hawandi sarangu,
wakati Komori arenge independence namna Maore yakabakisha yakavamiwa na Ufaransa namna ensi ya hatu yakubaliwa resolution des Nations Unies ya mwando ya roha ya confirme kana Maore ngio harima ya archipel de Comore ye mhu waheda ulafanya tarahira ngumando ni hata uwasili zenyakati rlonizo zinu yaelewa ya ukana yembwana ya Maori tindai hayeche tinde ya iwana shaiwana haina raisi ya renga ensi inu shale suala la Maori haliwanilia he namna Mwenyezi Mungu ya mjailia he namna ya shinda ye mhu wahida ula hatsanganya hizo pia homusizoni hakauja konkluyo kana Maori yashi Komori ngaijuba kisha Komori kaina uparuka nsi ya kijeni Maori yinu ngiyo harima onkonti wa Shikomori he sharia shandani ne sharia shadunia risala yakahuyerea yembeberu ikao hakahuishia halugha ya Shimanga harudiwa tena haishia halugha ya Shikomori dubanu huwa hedaula Rais Azali yakaurudi yaonesi ya ukana banu harma hizo pia harimweza fanyishi pia harimwemba na yahatu na shesi wa Shamaore harimwemba na yahatu na utahari kombo wa shesi wa Shamaore kejatongeza ya ukana baina ya hatu ni Faransa kakarna mwishiliano kakarna namna ya uhadisi kakarna namna ya ukana shinder kiansi latabu nzima rihadisi le suala la Maore lino wakainde joja na shawiri de mahadisi ni namna rijodungana nensi ya Faransa malgré puissance ya hensi ya Faransa malgré daraja ya hensi ya Faransa harmwe dunia malgré zenvu za hensi ya Faransa militairement et diplomatiquement malgré izo pia shemhu wahe daula nguyelewa ya ukana c'est pas le moment il n'a pas cédé il cède pas et il cédera jamais l'île de Mayotte harmwe suala hilo ikaotika humdungano lesuala la Maore hende ani haka frontal ani kajaka pamba kajabirlia kabavunia haukajato birlia ka Mayotte restera comme rien à jamais bahienzai 50 ans de l'indépendance de Lenge Maore wanda wakabanu yabongar aminiyo kane hutba ijukaika namna indwa jina shemhu wa daula kajabebea kajababira bavuni kajababatsa il était droit au but face à l'ancien colonisateur face à la France face à la République française hawambia izoikao e sharia shadunia izoikao e jumo ya madola izoikao ye dunia kamil wawambia ya ukana Maore inu ya Komori niunge joba kisha Komori kina uparojo ya Faransa lisuala yule imhuwa ishatonga za imhuwa he daula ya hundra ya jirma ya hundra zemvu ya hundra ya jasad ya hundra ya courage ya ukaya zambe dabu ya ukana imhuwa he daula muamini ya ukana ngeharima sharia muamini ya ukana ngeharima sharia muamini ya ukana sisi njia zilio harma dunia ngizo dingwa ni Komori hele suala la Maore muamini ya ukana makungumanyo ya dunia ema partenaire wa hensi ya hatu walio hobonze ngodingoni mwe Komori husiana le suala la heshisi wa Shamaore na hizo pia ishatongeza washangiria walio dingoni waaminio kama Maore ila Komori dawe kwe mhu wa daula ha place la diplomatie comorienne là où il fallait yuli shatongeza mwa daula ya jipermete diplomasia hensi ya hatu iwasuli daraja yonde nukta ya bilika uye mhu wa daula haisisindi ya harima imakaliwa diplomasia hensi ya hatu iwasuli daraja ikao imu wa daula hazone sano iwasuli daraja wanorizambao wanawakomori wenji madhamana wenji wa hensi ya hatu ngo okupeo ngwarengao dhamana zinji daraja za juu
harima imakungumanyo mahu ya dunia. Riwono resama imuwa hidaula haka rais wahe de kungumanyo lahe ujumu wa hazensi za Afrika wanuriza mbao waziri mzamani Amin Seif nge mudiru jimla wahe idara ya hazi yahe rais wahe mwandishi jimla wahe et commission de l'océan commission de l'Union africaine riwono wanuriza mbao rais wahe waziri wahe mali harmwensi hatu nge rais wahe conseil de gouverneur wahe ze bank za zenti za Kiislamu hunu juzi rikana vice-présidence yahe parlement de l'Union africaine yahe ma député wahe Union africaine rikana vice-présidence ani mahalani menji ikao ngari fundi hao gasina dhamana nkuu na izuka zijarengwa hamvu izuka zijarengwa ha guguru shazirengwa ha diplomasi na namna ya ukana lewo yensi ngaendeswao diplomatiquement par un chef de l'État ou juo placé les pions là où il faut ou juo urongoa ye lugha ya kidiplomasi o mahalani yabidi irongolo ilishatungiza leo ikao winji watu warajifahari ya ukana gasinansi ikao harima miva minji ngio avance shay diplomasia hinsi hatu wanuriza mbao irenge daraja ikao kaijaparo renga harimwensi tika uhanza ni rende hommage oandu ikao waelewa ya ukana sherehi ya toifa surtout ya mengo mitsano inuti fete national ya fulani kadha shainu sherehi ya huandu pia ya huwana wa Komora walio wonzeni walio ndani haina mtu hasherehi namna ya wana masulaha yimhu wahi daula zimhulia habo ya hisi ya ukana wana wa Komora ruwalio wonze ruwalio ndani haina mtu harenge yefeti inu haifeti namna ya wana maslaha watina uka haiti ya harumarange ya siasa kama do hanza mtunde hudi litengula razida na mwenye baraka na wao duwarenga efeti national de l'indépendance ya hatu wairenga waibadili yerange wainasibisha mrukavu shahaina mwana mkomor uyelewe fasira fete national de l'indépendance haina mkomor mwana mkomor uyelewa kainu sherehi ya mhusu haina mwana mkomor uyelewa ya ukana enge karja kama indépendant kajajo jua leo ya jisante libre harmaze mouvement zahe harimandongo zinji bahoshi kwa leo yunu hajinasibishao hajinikao yedalilu tiono mafoto tiono rais mzamani wa ile jumba la mawakala wakati wa Johari Mohamed Said Mshangama timbono harumwe sherehi ya maluzi inosuka leo yunu. Ça m'a marqué parce que ngamjua ya ukana yeti siasa nzima nasi yeti siasa nzima ne muwa hedaula Shamshangama haelewe ya ukana yema hayaivi harumwensi yakana voma na za jaula yaka waziri marazinji yaka mushawiri wa maraisi yaka rais wa ile jumba la mawakala harendeha parmi les grands derniers témoins wahensiinu ani harendeha parmi yema zahili wabakisha harumwensi harimwema hamengo mitsanu yensi yarenga uhuru. Mshangama haelewa ya ukana kana ujoanyisa siasa nzima ina rais azali c'est son droit yene sirka la rais azali c'est son droit shako shijohu mzia ya ukaka kaba dzimano wa Komori wa sherehi le 6 juillet date selon laquelle les Comores est devenu indépendant.
Abonge zinihulia. J'ai compris ya ukana, malgré ce qu'on peut reprocher ya Mshangama, malgré les reproches politiques, ya reproché wao, les scandales politico-financiers ka halgu reproché wa nizo zonti pia, sha idaraja ya waswili bana basainu, nguyelewa kaharende hamengoni mwema zahidi wa mwiso, walio bonti juu, Jumaeza hunda enti, rangu enti wirengo uhuru hateje hunda basainu. Yode mana Mshangama ya elewa kakana ujua 50 ans d'indépendance. Nyezi Mungu hana muungu jwe hana muo wabaki. Rwanza wazali rwatu umanza. Shaha elewa ya kana ujua ya baki shoda honia. He statuya. Kana ujua ya baki shema guju hawende mohoro ya dea baki. He statuya he. Heze dhamana kani zo harumwensi. Ho shahidi yalo nuo jumweza jiriensi. Rangwensi renge independance atajihunde leo. Hajihundu maluzini. Wadzimani madhamana waendisa wensi leo. Wadzimanao wajeni waja harumwensi. Wadzimano wana wakomor. Ili watabaruko usiku wale wenu. Ngujojo kritike Yoshua yahe. Mdu wa siasa. Ngujojo kritike zenda unezito henda zifanyisha unezito ufanyishia. Ngujojo mana na zalia manenami ya manena haina ujoka wanza. Shaka na ujua umana netarehi ya hensi yahe. Mshangama haelewa iyo katiki nyume. Kati hama Mustafa Sedishehi, kati hama Baruani, kati hama Munyibaraka na kikini retengola hao. Wanzawi kihariba la sikartu henda. Bakar na ujua, bakar zapara. On a déjà l'habitude de la chaise vide. Ça rizoya. Rizoya za chaise vide. Za nyuzo sa rizoya. Yabukar na ujia jinambo ezitwa. Comme tu huja kawastabu yo sarizoya. Ça fait des années toujours ni tu fanye chaise vide à la fin mlambo wako mori kwa turi dunga wako mori kwa turi shilia wako mori kwa tuja wako mori ils vont pas écouter des gens qui privilégient wabakishar muzikana zikana za au mobarazani au mo salon olioka waje mabangoni waje affronter mabani hao kisiasa. Mshangama haelewe contraire ya hao. Mshangama haelewe ya ukana haina zijuka hambishia zo hambishia utengweni. Haina zijuka urendeshia zo urendeshia utengweni. Mbi haunjema ga zo urendeshia utengweni. Yode mana Mshangama yakao je prends cette occasion ni mrande hommage malgré izenweka wanu amreprocheo malgré ya uka gureprochewa angu accusewa na scandale zinji izo ngarjozi henti izo ça repose dans le passé même si ça fait mal mais c'est du passé mais le geste ya welewa ya ukana c'est mon pays 50 ans d'indépendance. Mshangama tibakisha mengoni mwema politicien wa ruma ensinu rilona maha minji ya ukawakomori wa rejei shahaelewa dans ce sens ya ukana je ne peux pas laisser mes enfants, je ne peux pas laisser mes frères, je ne peux pas laisser mais les politiciens qui ont le pays maintenant wa shere hentinu haoche nabonga minamu. Il a fait le déplacement. Il a pris place. Il a assisté. Ya sherehi eza et sherehi ya uskwale wenu. Je dis chapeau bas Mshangama. Maître Fahami et Kahende, c'est en politique parmi les politiciens du pays. Wali au contre Azali, Yaukana et Logikiahe, c'est oui, salut. Maître Fahami et Kahenda mo cérémonie, Yahoskwale Weinu, c'est dans sa logique. Yavo, parce que je connais bien Maître Fahami, c'est un grand frère. Ikao mihum jorangu hale siasa malgré yauka kareti siasa nzima shaka mjuo e logique ya Maître Fahami yaukana yauka haruma logique ya mndo kisiasa ye ani yeka emporter ni situation i dirige wao ni wandu pour des fins personnelles ou pour des fins politiques un peu ambiguës. Yabo ika Maître Fahami hende il est dans la logique de sa politique, je lui rends hommage. Abonge harumale su ala hilo sikanza juste ni birlimba byabo irulabu tena ni bashele marahaba hauri bashele marahaba wa Komori wonti pia
haina mndu yarenga esherehe usikwale wenu kawalo Marseille atajeunda basai nunga harma ambiance zao juste pour montrer yaukana vanu hata hunu Faransa raza ya hunu rilelao hunu rilo na wanashiwa watu hunu ikao wajahunu watiti au wazalo hunu pardon rilo na wana hatu hunu esherehe ya leo wana wengi waelewa ça leur a marqué. Quand tu vas à Marseille maintenant Félix Piat la zile randongwa uzini ranzibo trasata jeunda basai mwana ya zalo Faransa par exemple yatsuparenda Komori yabaliwa ni mziwahi au yabaliwa ni mzazahi yabaliwa ni mwananya wende wafanya la kenbier yaishie magoma Komori au ne drapeau ya Komori voit que des Comoriens. Là il y a des questions qui se posent. Il y a quoi on a un concert gratuit ya tsanganya Félix Piat, il y a quoi kwambiwa ka garchere hiyo la fête nationale de l'indépendance des Comores 50 ans après les Comores a pris l'indépendance garchere déjà we mwana huo ofikirani hai haisa directement hailewa ya ukana il a un pays, le pays de ses ancêtres. Et mwana huo haisa hailewa ya ukana au fil du temps vanunge na drapeau inwa jina kati de bleu blanc rouge haelewa ya ukana vanu je peux quitter Marseille nenzangu ikoni hau quitter Paris nenzangu moroni hau fumbuni hau mtsujini wana wao waisa waelewa. Leo titia fête nationale ortesets kawangalia mwanangu ajana ngari ya kansi angarangalia wala hata humusijoni haniuzisa suala ana papa ça veut dire quoi tous ces militaires qui vont là qui dansent qui amènent des armes et tout le monde il s'est assis pour regarder ani hanusele suala tika obligé ni moi les de A à Z ni fanya histoire ya hensi Oumana ulona bientôt 7 ans dans quelques semaines là ni moi les étarés déjà c'est quelque chose halafuka uparsa wandu hama kiki hama mwenye baraka hama razida hama barwani soma bwana letregwa hilo wajado ba inu feti azali inu feti mtsuje inu feti lukumani inu feti ani wakati mjuzi ça mais ils ont quoi dans leur tête exactement, mais quelle politique ils font? Nongo juo ya ukana fetinu ngajujo sherehilo maudu ni mronda jina ekati azali jabo ya kai sherehilo bani mara isonro jina ekati azali. Ils pensent comment ces gens exactement? Yabo uwana walo karibu na watu na hisi watu jua c'est quoi ya mungu wanda wake maambrue maudu azalika na ukayabo esherehinu ngejoga anza esherehilwa halafu wana wanu watilwasha hitwa leoni kiki neletengo lawe ya kawalela feti azali waone mnumbra jina de uliyo a la place ya azali wajua usaibala kamja benefeti nuni azali pourquoi lui il est pas là mais pas azali ilo bano wajuka uyelewa kabanu wanu arabian rabo parce que c'est une fête qui est là avec ou sans azali ujoroha wa jemra jina Mrajina rohe, mais le 6 juillet restera toujours là. Haina ujohujangu jishere. Yode erreur monumentale wanu watohirambuwa wafikirio karavanu inufetika o ya mru washerehiyo fetimbenile o ma organisateur par exemple riomba mburikena mu hata hale Shay hale miezi mga jo watamani ya sijenga ijo kufete wanu jina walo mbeni yeka leo tsedeta biye mwana shewangu mbeni ya ukana inufete ya par exemple inufete ya sefriki humbeni maudu sefriki kati ngotoka ujaodoa mwambie kana haba lefete inu bani inufete ya taifa ngutujuhona mruandrabo parce que jana humande kefeti dunia sefriki halafu leo sefriki kati mwanzo umwambie kainu ya fulani kaza hawini ya mraji na hawini ya taifa yabo humwambisa ndrabu na mkira mfanye siasa
shamtsamye wa Komori ndrabu ya ukale sijie uni azali bahari azali ndo rais bari mtsonza azali ha organiser fête ya la commission qui organise la fête et ka kutsuhanza odar mwe fête kuna ndo usoza mvu ona l'habitude ya heze chaise vide shari tsamye wa Komori ndrabu ya ukabani unu fête ya fulani bani unu fête ya fulani bema udika fulani wala kati kuna ka ujoambie mrola wae ka bani fête ini hatu son tipi angu jobai bala jana kuna beka ina yabo sa ujambisa ndrabo hana zilandrabu ka uduhamba ya sarma jaula ngariza yao jabu ya ukarizalo emahamisha shini ya hatu rihu wao karjaparu ishia kama nefetini ya joare hawinu ya taki hawinu ya madabdala mita diso una fete national anazo katoa madabdala diso una fete national hata iji joare iji taki Azali, Sambi, Kililu, Azali. C'est la première fois nisha wandu wambaka ifeti inu fulani kadha. Inu Azali, inu Fatihu. C'est la première fois. Ça depuis mon jeune âge. Mzee wangu il m'a toujours dit c'est la fête nationale. Inu fete ya Komori pia. Inu fete ya tusiwa Komori. Holy Koli, c'est la fête nationale. Inu fete ya tusionti pia. Hoshioni inu fete ya wandu pia inu fete ya Komori pia haina bahanu homrayani homjini c'est la première fois nabo c'est une erreur monumentale mwe komete obo kiki bobo urazida bo munyi baraka parce que ngabo wandu walona mémoire fragile waju yelewa kakweli bani inu fete ya Azali abani inu fete ya Fatihu maudu wakati mjogu janga mregeze do manazino riomba wo mgumti paro johunda dhama na madazino shika par accident mredi anga nyama dhama na madazino wala wandu mwambia kama ni fete Azali kama nako ujwa mwareje mwambia haba ni fete ya hawa Komori wanti pia parce que mga mjamisa onrabo mwambia nrabo abonge sicho mutajiani sijo mutajiani ya ukana rombese dua ensi hatu ihunda na daraja ya juu hano bahamia waswidi nurudi wabo tena rachini mvu na ujadidisha soutien ya hatu soni mumhuwa hijaula ni siasa jimla ya Tanziani rombe Mungu ya ukana ya hutuba ya haya usikwale wenu ikao haiplase harimwa daraja ya ukahaina mwana Mkomori ya elewe ya ukana yensinge mhutaji yao ya hutuba ya muhuwa hijaula usikwale wenu hutuba ya mahamengo mitano awenti hatu ilenge uhuru hutuba ya muhuwa hijaula usikwale wenu hayandisa haitalazuzi haifasiri namna ikao kajajina sibishayo shatanganye zafanyisha mwensi ranzi wakati ntiarenga uhuru hata jehunda abasaino ihundi akane yende ulo raisi shaka ijatongeza ukakatanganya izo maraisi ondo jina wafanya nizo watufanya hata yaja conclure obahano nti ya waswili yarudiwa botena yanike izo nti ya bidifanya abunge watukufu narbeshele muhuwa hidaula marhaba ni serikali ya shughuli yao swale wenu ibiri he namna miezi mingi kwanza he namna siwa Komori he namna madhamana wahutajia Mwenyezi Mungu ya vite shughuli namna bidiviri sans incident sans critique ukawa ndu wenji watukansi wakaulindia na ndongo mtiti ya birenai ajusi Azali na msaidie aya na Fatihu wadohe yanosi izo dizo wakaulindia Mwenyezi Mungu hajailia habite shughuli he namna siwa Komori au he namna warupia wakakutajia alhamdulillah mashallah amunge karnau kawali
garjo kaza kifubanu garjo rejema maudu tena harma video ya saya ikao garjo kamhutajiani mana maswa abal j'ai appris cette information tardivement. Il y a un opposant. Bon, ça sert à rien. Au corridor, de tata zamadzina. Le tengula kiki, na Mwibaraka, na Baruani, no endroit pia. Wakautahawa politiser événement yambeni. Ye sherehi, célébration. Yahe sherehi yahe mahamengo mitano harimo mji wa Mbeni wakawuhanza wairenge waji approprier wakawuhanza wanjie buhari sha garijwawe ukana owandu wako organiser événement yaho mji wa Mbeni woyo organiser d'une manière ya ukawaitowe haruma range ya siasa itoka uyonsi. Yo, ça j'ai eu l'information. Wanisa waitowa harumarangi ya siasa itoka uyonsi. Si daula, si opposition, avange ma opposant yao, banda warate, au place de l'indépendance. Ika uhari waka hanza wapare wakomori wa place de l'indépendance, kia udafanyi mafiti hende. Waka hanza wa denaturalize ya evenement ya Mbeni, shema organisateur, wahe événement ya Mbeni na nusu ya ma responsable wa Mbeni waelewa ya ukana il ne faut pas tomber dans le piège de ces gens watini ya barrière voire même nusu ya hao wampeshe watende harmwe cérémonie ya hao. C'est un grand hommage, merci à la commission organisatrice de cette ville waelewa ya ukana kwa tuanza wadinaturalize i evenement ya hao. Abonge garomba mungwike senugo namna zabira usikwale wenu zibiri hejirma yansi iluhuru na uomba Mungu ya ukasi wa Komoro garjula muha risaidie madhamana walio wajoka hujate na wasaidie ili yansi ribasawa inshallah. Anamushironi mbite wakati mwema bitema si umema arjo rejelana tena maudu harma video ya saya wala asaf shadid marhaba menshi amongi garjo henda encore une fois kabla arjaka rilahana ri shilie babi ejimbo la